Kapan kong masih aku beli kepang ya ketanat kulit jong jela Meghalaya kepala tres tom ban wat ban budin kini kijia ki berok bajia kini kismi kamtam ya kini kibar jela armut ki bawan sangkai perti sekini jela joni te kalong kejingjap ke bakrau bat kublai ke bakepang ni kublai kamtam nadu ketanat kulit nadu menteri sarkar bakar hadu ya chief minister badan burom ya kublai kepang bagi interest tom jongki hadu badalap bat ansiam kini kejisya ki barok bajia te kindiat pan pai nga kumnong sung jong jela Meghalaya oi kalong ke basusi bakrau namar ba alor kejisya kena jong jela jong ni hakini atali bilong jing kalong kejing dunong ke bakrau yani kumtra jela ndai wala kataru inambu ya kata ndai kermen scam ba kum jela hi barok kumi kanang yai kiu seprang ha barok ki benta bat nya kermen scam bagi turis barok kinwan sangkai pertei kinang yai peteng kinang yai tuit dan wan bangi ngi pediam burom yaki bat in ayaki kita ke burom akor ni jingwan jongki jengni jela jongi te ngahi ke we ngakwa penong ba halor ke jingkena jong u pa jong kutuka sunam ha ke jingyo u jonga jingkren jong u hagilat pathai kubor bawang ba kibulit jong jela Meghalaya ki dan keti hakani kam pelia brew bat ya chief minister burom bro uang ba uthok ma andrei ngakwa bandawa naki baki dei ban panmam mardor bat hadu kibahaye ngasem jong uni u besa penya bro kidei ban panmam mardor halor ke ketu pentin ke baki la penmong bat gila pentakha yangi kumitra jela andrei nginang ni sakhaman kumitra jela ni kemet kermen scam ba kejela hi jongi borok kuwe kanlong ka ba ipu iping bat kamtam ni pediam burom na borok kiwe pat kijai benri buwan sangkai pertai sekene jela jongi kani kanlong kenuksa kamtam ya kiwe pat kiban sawan kai pertai sene atau kejing sakena kejongi kate sisani kumbala sakena teng hakini ki atli kilongjing te tangkane ka message ke bangakwa ban pha syabaro kinong songnong jong jela Meghalaya jongi nimdei ban du mesin ban nimdei ban du jingkermen ai ba ki jingkena jingentha ki wei pan makan long ke jingkerku ke bakrau na banta jela jongi bat kumbanga ong menne ba ke jela jongi kermen bakan yai kiu seprang ha baro benda ti ban ngin yai peteng ban long kita ki nong songnong badon kata ka jingkit kli bat bandon kata ka kor ke burom bat ngin pediang sngobha na baro ki wei pat ki dar ki bre bawan na ba ban pediang sngobha ki bat ngin yai enne pensa baro kita ki jingdon ki jing jong ke jela Meghalaya jongi ndrei isu komen hadu kata-kata ba hadu menegas ngitip ya kini ki jingjia ki jing sisa baro bat kamtam ni jing trei du thia du dem kita pulit beper akan ni jela jongi bat hadu ke menteri sarkar nadu ki hibai pat ki bala yarap ban wat ya ke media jong new bar jela mo kamtam nadu ki polis nadu ki beri pat ba ke nong snong beper ki bala yarap ban wat leki te hadu mental resmi ni Meghalaya jong ni ai kublai kepang ya gitu ki bala yarap ni kermen scam ba blai ru undang kat lang bat ki habaro ki liang bat bakin nang syad nang klan hot wanam the wanam bunut ya ka jingkena ya ka jingkentha jang ki pat ki jai kendru jangi andre ni kermen scam ba min yai ne min yai sa hakata ka linti ke babha bat nang ni sakman min sayoi ba kum ke jela Meghalaya hi baro ko wei kanlong ke ba itnat bat kanlong ru ke jingjap ke bakrau na benta ki wei pat ki bawan ke bar jela bawan kai perthai sekene ka jela jongi te kine ki atli kilong yeng jong kine ki bar jela kidei ban bu hakmat du ya kata ka mesin baki dei ban snothu halor kane ke jingjia bat kidei ru ban bu ya kata ka mesin baki dei ban panmam mabdor halor ke jingkena tha jongki namar kane kan bu dakmong bat kan snusi yang kumitra jela
From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.